Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar Atsiar tu Marian Zothanpui. School Education Minister Dr. Valathanan School Education Department Nwaya Aikal la te listu DPNAR ne na thelu ani toa anthu ngai chana ni ati. Central YMA chuan ram chung le rampo na chalai na thok tur thon chuak chin Employment Agency te komin na thoka chuak har sat na tok chung chang le tho ho dan tur te asoi pui. Finance Minister Nirmala Sitharaman voindar som pakathian interim budget sangni somni pali Lok Sabha a apharang. Indian Institute of Mass Communication IIMC to Education Ministry in University a apuang. School Education Minister Dr. Valathanan School Education Department Nwaya teaching le non-teaching staff aikal la te listu DPNAR ne na thelu ani to a anthu ka ichana ni ati. Puvalathan hian Nimin Khan Office Chamber Education Policy chungchang soin aikal la hi avai vaya ti bo harsa an ni ati a shiselo na awanga aikal la te an shethiama amai ro chu thildang awanga aikal la te ro chu ngaina thiamna om lawang ati. SCDP Nwaya teaching le non-teaching staff chungchang soin SCDP Nwaya mi sangkhat chuang teaching le non-teaching staff roi mek te chu atira ban ngal turati ni ma se zirna in ator lo na turin mi march ni somthum pakhat thleng lo lak an ni to angin hemi hun thleng hi chu na an zom tur thu asoya amai ro chu SCDP alo top ta ka wangin heng teaching le non-teaching staff te hi roi an ni hun chung bak chu po sei sak an rem don lo ati. Minister chuan SCDP Nwaya teaching le non-teaching staff atana lak tam takte chuan aikal an la ti shat an ni ti asoya heng mi te hi an na tho na tur hmuna an om that lo awangin an money bank account ta ni lovin aikala an chhor na thok tak tak zok te bank account ta an kut ha man hi thun saktum ani ati. LDC le group D lobang to te post lo nokha leilok turin headmaster cheu te kuta thunei na pek ani ati bok. Dr. Valathan hian Education Policy shang at chopchuaka Mizoram Education Kalphung Siam Chaturin High Level Committee Mizoram Education Reforms Committee din atum thuole zirna kong shang thuron lak na turle Mizoram zirna Kalphung zirbing na lerwa manna Research and Planning boypui turin Education Consultant ruatum ani tur thu te atar langa. Tun naya samagra nwaya zirtir to post lak turpo fair takati ani tur thu soin written test le interview mai baka teaching demonstration mangtea candidate te chu book ani tur thu asoibok teaching demonstration nei dan tura hian candidate te chu topic som thlan tur pek chwa anni dona he topic hi minister MOZPM lamachangin tumanan shedon lo ani ati. Interview wa chuturin mithiaman omdon baka third party observer te an omdon boka anni hian ashanin candidate chu mark anlo pe in interview tu te mark pek nen ennon ani le don thu asoya hei hian te fung diktak zok mangin zirtir tu cha kan la thei don ani ati. Zirtir tu te ankal change chalo en nan biometric man tum mek ani lain tun maya chuan school tina da thei mai ani shi lawa QR code lo man lok ani tur thu le QR code po in lama scan mai thei ani awangin geotag mangin zirtir tu te chu anomna asya thei nan man ani don ani ati. Education Minister press conference a hian Mizoram School Education Department Secretary Dr. Lelzir Moye changte Pulal Sangliana Director le Additional Director le State Project Director Samagra Pulal Matswanate antel ani. Central YMA chuan ramchung le rampo na chalai na thoktur thon chuak chin Employment Agency te Nimin Khan an office a ko khomin ramdang na thoka chuak te harsat na to chungchang le tho ho dan tur te an soipui. Central YMA President Pulal Matswana ka ishwai he in khom na hian agency shang ten Mizo chalai na thok tur chuak ramdanga an thon chwa dan kal mangle harsana an to te an soya ramdanga na thoka omten harsana an to dan te po soilan anibok.
agency te hian Mizoram Sarkara Deputy Commissioner DC kaltlangin license an nei thu le the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act sanghi sompanga manga na tho chin ani thu an soi Central YMA shrai tu te chuan Mizo chalai inge mozatin ramdanga na thok tura an kal thei na tur agency te na tho le Mizo chalai ten ezon na an nei thei chu lom omantia chuti ralin rampona na thok chalai har san na tok ten an hne na har san na an thlen china wanga income na hi buat sai ani thu an soya agency te chu document dik tak manga na thok tur thon chin tur le kumtling lo te thon lo turin an nge na an thon chwate po enzui zel tur le an har san na te chinfel ko nga mo phurna la zel thei turin an chabok ani pulal mat chwana chuan chalai lotling ngei tur le rin tlak te chau rampona na thok tura thon chin tur le film kur taka mala chin turin agency te acha chalai na zonglai ramdanga na thok tur te poin an mani ni na dik tak le document dik chau mang turin acha ngal bok ani athei angin Central YMA in mumal zoka agency ten na an tho thei dan tura ngai twana an sen tur thu asoi boka income ho na a hian Central YMA OB dang tele CEC member te an tel ani Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan voindar som pakhat hian interim budget sangni somni pali Lok Sabha a apharang he budget aphar chum rukna tur ani a Lok Sabha term man lai mek budget nu nung ber tur ani bok ani hemi ma a union budget phar ang thowin lekha aziak sem ani don lo ani kumin Lok Sabha in thlan kum ani a in thlan zo a sarkar tharin budget puitling chu aphar don chau ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puan ani Chief Minister Pulal Duamachu Bharat Scouts and Guides Mizoram State President ata Nimin Khan Laklu ania Arwal hian Education Minister Dr. Valal Thanale Sports and Youth Services Minister Pulal Hinglawa Marte chu Vice President atan Laklu an nibok Mizoram State Patron Reverend Dr. CL Mingan alaklu thu altiam tira hemi hnu hian thul soin Chief Minister chuan Scouts and Guides malang na hi khovel huwa pa fakle choi moi ania Mizoram angei po an kai shwai chalai tam takte mi hlotling le chhuanom tak taka an lo chhuak to a khotlan tan thil tha tam tak an lo thok to chin ani ati nasa zo ka mala a Mizo chalai ta nun kong dikle mani ke ding thei tura zirtir na lo war deuh tura cha in thopui le janpui an ngai na kong tin renga aloin ring don ti ashel ani Vice President Thar Dr. Vanal Thanale Pulal Hinglawa Marte point Vice President an laklu an ni awangin lom thuan soya khovel huwa pa pol za omle chalai te kai shwai tu poimo ani awangin Mizoram a po malak na war dewa acha thu le malak na zinga ri hlo do lampo na sazo ka kalpui cha a an rin thu an soi ani laklu in khom hi pulal nun hluwa State Chief Commissioner Scouts and Guides in Kaishwaya, Reverend Dr. C.L. Minga, Patron Le, Bharat Scouts and Guides State Council members de, he huna hian antel ani. Chief Minister Pulal Duamatswan Nimin Khan a office Mizoram Rubber Society MIRSO shwai tu te akoma, Mizoram Rubber jing tu te mason na turthil poi mo shang te asoy pui. Nikum December ni somni pathuma Chief Minister le Rubber Board of India Chairman Dr. Sawar Dhananya te income na kalzel bozui na thamthil te voina hian ansoi hode ubera bozui ngai anla nei shang te zui dan turte anrel ngal bok Ramchunga Journalism le Mass Communication zirna lar Indian Institute of Mass Communication IIMC to Education Ministry in deemed to be university a apwang University Grants Commission UGC shatpui na in Education Ministry chuan apwanga IIMC New Delhi Baka Regional Campus panga Jammu Maharashtra Amravati Aizawl Kerala a Kottayam le Odisha a Dhenkanal tepo antel ani heti hian IIMC chuan degree baka doctoral degree thlangin apechhuak thei to don ani Chanchinthar chiarti topnan Chanchintlang pui School Education Minister Dr. Valan Thanan School Education Department Nwaya Aikal Lata Lisu DPNAR Nena Thelu Anitoa Anthu Ngai Chan Ani Ati Central YMA chuan ramchung le rampona chalai na thok tur thon chuak chin Employment Agency te komin na thoka chuak har sat na tok chungchang le tho ho dan tur te asoi pui
Finance Minister Nirmala Sitharaman voindar som pakhathian interim budget sangni somni pali Lok Sabha a apharang. Indian Institute of Mass Communication IIMC chu Education Ministry in deemed to be university a apuang chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani